Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. Ukartong ke UDP khun MLA barim ka mauring keneng Dr. Osapi S. Jerwa ulat hep kerteng banya khun ye ke election na mauring keneng. Men ha ka arterik urimpang ha office u Deputy Commissioner ke East Khas Hills ya ka balawan sunran da kinong kershan na mauring keneng. U Dr. Jerwa unya khun persya yu MLA ke NPP ba penyat sings im. U Dr. Jerwa hadin bala ai bat penpoi ki kot kisla badon kam bat ka syongpat menta ha ki bor penyat election commission ban pet ye ke jingbiang ki kot kisla. U Dr. Osapi S. Jerwa haba ya crunch kilat pathai kubor uyathu baga seng UDP menta ka de banyo jingjop ka baklan. Kanang banyo sinshar marwe nak ban pet ye ke jingbit jingbiang jingki pat ba. Ula kentu gi pat ba bagan ai jing kershano e ka seng riulum omban shilong thamsa ban hapsno hapkso bed harendang ka tring kat ba shabalam bakin ka tring hapsha yathu u Dr. OS Jerwa Anta bagi pat ba kan ai no ka jing kersan ni ka bakam klan bangin kamyo bon PMLA bangin numlong so kum katam dan ka kyang ba pi omopi bagan yesno bangi kwa baki wei kan wan yesno no ban ngim dei bagan yesno bangi baki wei bangin la ban wara sa kata kim jing agnot ba konsulsi kadon ka parti kadon nomor ba la piong ba ka parti UDP ka en lai tutep ba kinongrem ki ideology ki ba ka parti kadon kim sneo kila ban kinoi ki brio ki badan parti la se kala ban lai nomor ba kamla bandan menyalam ya ka government kuma kita kinongrem kita ki ideology kita principle jong parti bat ki semua jing agnot jong parti nyem simla la ban rekam nomor ngidang long baik ke parti ke Rusia di manta kasin ni kentu ni kepat ba begini alam ke cengkesan mata kasin ban ai kambon ke mati ya ka UDP mata kasin benginyok menyalam ya ka government ngin saya kin salak pat ban bisa ke ya ka parti jong ni hakane ka apulai aku bra ka nyalam ya ka government nomor nado opsnam nyuku art lang dai fast hadu nyuku pra ka ditang kawai katam ka ba parti seng dulum ka pincelsi ka beri ka bala khai ka ni UDP ko yo menyalam hadian ko to kang panjudan kasin ru ka parti UDP kayo banyalam angin sa mata kasin na ngiyo banyalam ka government ka parti UDP kan spani kimat rekam bat kanlong bat ka jingmentoy jingkala ya ka konstruksi ya ka tela jang berkuwe rekam dese ki pipa hi bisa kada kihon yang kata jing sakri ya ka jing rekam jung nu setting amle brio kin ajang yu jingsan parlada kipat bah hi kinihon so ingat kam bangi gidan la kijong ginongrem gidan kijong kimat ni pedi su mat kipat ba bat ngangas kam ba kipat ba kim bisa laki bet ya kata jinglong tung ni balada setting mali kin ajang yu la kimi bet su ingat kam ba kipat ba kin ai kajing kersan ni mata sen banginyo matpoi sa kathong ni ba kajing kersan lang kipat ba bubun malang bat ngangas kam ru ba katim jong ni mata sen kolong baklan ba nyadon hadu kumbar sausan ngot ki supporters jongi ki Ahmad tam ki bala julong teng ki kandidat support ka napoka khalai mau nang konstituensi dido di ba Krishna Karsati balai bala julet teng ya ka MDC ho Arja Katundai dido bani ba Ronald Karumno du balong ni kandidat MDC balai Arja Katundai dido ni ba Norbert Marbo bala ami banyolek ya ka bala julet ya ka by election ho Arja Arpo nang ni nak khalai mau nang konstituensi dido ni ba Karsai Kharu bala long teng di kandidat naka MDC aja kat tendai ni dan bagi ba mukti ru kala julong teng ni kandidat ba ile aja kat lai senang mengungsi ni ya trace tong bat ni bengkat pakajing kesan cepat ba bat kajing be tu le di parti UDP kamtam ya ka ke bangi ni dan bagi semua mencakri pat ba bat ya ka bangi asakri hantai boro tinggi di senam di belalino ingat sekam menginyo kajing kesan ke barat ba ni pat ba untuk konstruksi muka kesenam bangi yo kajing jok bron haka arter di coba ada umat arjar Abdullah bak kendong ni kajikulan yang konsumsi nam ta ka pha kamiat bat kemlang salam bat karbonra edong kila hang ta bak konsumsi jing ite kan kinde Rusia jango publisi guni ki bro press ai bakani ko kubor kan long kajing ai muslim lam yaki no kersad ni